Ngô ring đâu hiện tiếng mày ngô ubi là chân rồi ba anh hi chụp ảnh phép cái nào ZPM để đi chairman anh hi chuan cả vậy làm gì chu hi usi là nụ nè mà anh hi party vice president le ZPM media committee advisor anh hi chuan là vậy làm gì bera son ku van la chi mà bắt chuau ZPM legal GS anh Ukela tuan ki maka. Ukela tuan ki maka. Lau tu sau kaya mai sila. Utia. Ani hi ZPM Media Committee Advisor le. ZPM PSC Secretary Spokesperson ani ya. Ichuan ni hoi na hian party lam atangin athei thei mi ron tloi ong ma. Ông mang khá đinh bay là GS Engineer Vanal Vu the Chinza organization thế abida abing malmali kilometer party secretary at Changin GS le secretary những bộ sa tin when he miron tel tui bokani tu jona than thang ni ana GS technical boka into TBC ya GS organization le secretary dam te kan senior te ko anom duale phone lama te ko no me in party office le lúc lại ini terkangin kalau bukan ni kalau me alo me hey voin January ni som thum pakhat sang ni som ni paruka inri ni hian Aizawl Press Club MJA te ma Indian Air Force in leng puile CP ram alak chungchang athil omdan puan chuana ti hun kanon mangdo na nia MJA member te chi bai kan bu ka cheu tun laya kan ramathil thleng mitin nga event Indian Air Force in leng puile CP ram an ho tur chungchang puan chuana huna min troi omna lom thu ka soya kan ram himna turata na ZPM party in trirufim tak pu chungle ram lak dan acquisition dan dik taka IAF ne na ram ho tir tura amhalak na kanon puang chuak do na ni zau taka min puan zar sak turin kan ngen ngal bok acheu pakhat na atirin IAF te hian zo puitlang theria ram lungleya ram acquire an duwa the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 atoy zong in MLARR Act 2016 mga malak antum zeta nima sela ni thariat sang ni sompariata IAF Defense Ministry lamin Mizoram Chief Secretary nena zo puitlang ram acquire antum chu andu lo thule mun rem chang anzon zel thu thlenin le mun zon pui turin Mizoram Chief Secretary hi anon nge na ni sompanga thasari sanghi sompakua headquarter Eastern Air Command IAF chuan Secretary Revenue Department nena lengpui airport chevela le lungdai tlang dunga ramduang anmu thule DCI zol chu malatura khiat tir turle no objection certificate te anmamo thu a khiat tira Revenue Department chuan niriat thasari sanghi sompakua khan DCI zol hena khiat tir na pe in atul anga survey turle report po headquarter Eastern Air Command Silong ne na submit vat turin atia IAF in Ministry of Defense atanga in principle approval anmu thuai chu thil tul tak ni in additional DCI zol chu single point contact among turle technical area requirement thila coordinate tu tana mang turin MNF Sarkar Khan arwat ani ni somni paruk September sang ni som pakwa khan Aizawl DC chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command nena ramman po chengza somre panga per square feet ani thute in principle approval awm to thute ramlak tur mun te hi ramman tangkai lo baren len ani khotol mi te pon har sana an siam lova environment clearance le rehabilitation po engma tool ti tool awmlo ti in
lekha athonani ti chuan additional DC Aizawl chuan Command Air Force Defence Office Shillong hena ni som tharuk sang ni som ni khan no objection certificate chu athon ta a he lekha hian chu no objection certificate chu IAF lekharon thon ni som ni pakhat tharuk sang ni som pakua ami be chan ani thu atar langbok ni thakwa sang ni som ni pakhata DC Aizawl chuan Defence A State Officer Gauhati hena GPS coordinate sa thlap survey map thonin ram nei tu tele khotlangai o te nen until phut te soi ho puina meeting po ni som ni panga thlakwa sang ni som pakua an nei to thu te khiat tir boka hemi tum hian an phut te soi sel an nei te ram document le record te uluk tak en di kho ani thu te ram man tur soi fel ani thu te le ram man po an soi ho dan chuan square feet a za thum te jani som nga te ania atopa ramman po an pom tlan thei ta ka chu chengza somriat panga per square feet ani thu IAF ne na hian hriat tirani additional DC Aizawl kuta indoor le malanga tura thun in sang tak pek ani awangin outright purchase of land le negotiation chu DC level hian ma alazui ta zelani Rafekler Act 2013 Section 9 le Section 40 dan tlo chanin state sarkar chuan thune ina ani angin social impact assessment chu national security hill ani awang le aman mo thla ka wangin danina phalangin SIA hi exam ani ta a SIA exam hi tulbik thila sarkar ma salama po pek fo to thin ani ramchu compulsory appoir turin preliminary notification section 11 in thune na pe kangin ni som panga thanga sang ni som ni panga revenue department chona chuata a IAF te an man mo wangin section 11 clause 5 in final declaration notification chu ma a preliminary notification in a phu te chin felnan thani chung IAF te hian sarkar an nge na ram nei tu te nen anin biak ron fel to thu an soi wangin phalsak anni Revenue Department ne na IAF le DC Aizawl ten final declaration notification chu tura an ron dil chu Revenue Department chon section 11 noya malak tur te ala felem ti dan in aphut anga khian masak adwa wangin ni ko thasari sang ni som ni panga khan DC Aizawl li lekha pe in zona siam in Revenue Department chon thil tul te adil le te ani ni som panga thasari sang ni som ni panga DC Aizawl chhana lekha chuan ram nei tu terem ti na tele chul dang te ti felani thule section 40 clause 4 in malak dan tura soite tam tak zokim ani thu te soin section 19 mangin declaration final notification chu tura adil chu preliminary notification chu ni som panga thanga sang ni som ni panga tanga chiara ni som ruk pani na ni som ni pasari thasari sang ni som ni panga Revenue Department chuan final land acquisition notification chu achuata ani ti chuan final notification chu ani ta ka wangin land compensation award crore za som ko pasari noi som sari pariat singa sanga za som nga panga chu defense A State Office Gauhati in DC Aizawl account na a deposit to thu chu DC Aizawl ne na ni ko thasari sang ni som ni panga khan a khiat tira DC Aizawl chuan ni som ni pali thasari sang ni som ni panga sarkar approve adil taboka sarkar chuan DC Aizawl dilna chu uluk takina zir chianga Honorable Chief Minister pompuina in ni som ni pakhat thasari sang ni som ni panga lak ni in Honorable CM ina pompui ma ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga ni som ni paruk malam a khan DC Aizawl account a hian sum hi thun fel alo ni dei to Honorable CM approval lak atranga ni kuana ni khat thlasom sang ni som ni panga compensation ni khat thariat sang ni som ni panga compensation award chu approve in he mini vekhian DC Aizawl chuan order for possession of land chu achua zui veta ani hemi chin hi apoimo zual document tam tak a oma avaya lak chu vek khan hunte a heka
anin nin oma po akal theya apoi mo zual a connecting ho kha tikhan kan han la chuak ani isoi zom zelang u Honorable Chief Minister in approval apek chungchanga angai dan han soita ila he thil hi kan hriat vele Aizawl DC chu local puizui to lo turin hriat tirani a thil om zia zo fi ani hnu in a document kan kowa chung document te chu en ani hnu a sarkar ma salam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sangson ani to ti hriat ani ta a mimalram nei tu te le a lei tu te inkar thil ani awangin achunga ron nang hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai to se ti in CM na file athen ma ni somni pasari tharup sang ni somni panga leng puile sipir aram leina sumchu Mizoram Rural Bank Aizawl DC account na anlo thun fel der to ani ti kan soilan to kha sarkar ma sahun laya anlo ti to tele ZPM sarkar nuwa Revenue Department in film khur thei ang bera akal pui dan enin ani anga kalpui ni mai to se ti chu CM tan chuan ti om tak ani ole he thila hian zui tur tam tak a om nge yanga mi puite pon thu dik khria thi kan chan vo ani awangin ZPM party chuan CBI chui tir nge kan du ani CBI chui tir na turatana mala turatan po hian Revenue Minister kal chuak ta Pulal Road ki ma Treasurer MNF J Headquarters ni mek Revenue Minister po kumnga lai lo ni tole Pulal nun moi chuango MPCC Senior Vice President te hi ani po hi sang ni som pakwa tanga sang ni som ni pani chunga Mizoram Chief Secretary lo ni kha ania ani po hian soidu se chuan soitur tam takane anga anni pani hian CBI a hian FIR thelut ngei se kan duwa kan lo ngai chang don ani an thelut ngam lo ani chuan enge mo hlau an nei nia kan ngayang an thelu ngam ngei po kan ringa IAF ram kai noya mi puiten thil om dan dik tak kan hriat fi pha theidon ani uluk taka document te han ena han chuya an lo in dor ton to dan te an han en le thian MNF sarkar lai khan an lo ti fel thui to hle a an kuya an phuna tu yan pe a lo thei mai turin engkim kha an lo pe to ni MNF khan IAF ne na hian chatu na tan Mizoram leilung hi an lo hal felvek thei mai don ti na alo nia mi puite pon kan khelo review mai thei ani sipir le leng puiram chungchanga aram bik thila minglanga te hian puro mingliana leng pui area le puzoram thanga Sipiram Garden Pass number LSC G72 of 1990 le midang pathum te anni ehi sarkar le kha anin dor ton na chiang takin om vekani heng ba ka hian he thil kai noi khe turangai politician te MNF ministry hun lai kai noya le indor ton nakal zela a kheve thei tur anga kan ngai te chu Pulal Road ki ma ex revenue minister te ani minister hun laya indor na hi kal chho ani Puisdam moi ex planning board vice chairman hian rangzo ka mhala turin DC Aizawl anor thu kan hmuwa tuna Congress party senior vice president nimek Pulal moi chongo hi MNF hun laya IF ne naram khal tuma malak hun lai khan ni som pani thlani sang ni som pakwa tanga ni som ni pakwa thasom sang ni som ni pakhat chung kumthum chung Mizoram CS ania khati hun laya DC ten call tu GAD changtu chu Puzoram thanga ex chief minister hi ani bok ani anni hian thudik soidu se soitur an nei hlom nge yanga an ngoi ral don nge thudik in thup an pong don ti chu
kan ngak ta thup mai ani MNF sarkar in ram khal tura malak ma alo lak dan him lo em te IF ne na indoor ton na te hi apulunga khal tuma indoor na outright purchase vek ani Mizoram in hum him na kan nei Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te hi an indoor na kal chho reng akhan soilan ani lawani outright purchase an rem ti lo na soilang mi lovin IF ne na hian ram hi khal an lo tum hle ani an indoor na han en khan IF ina lekha anon thon te Mizoram sarkar ina thon te khang reng akhan outright purchase ti hi alar maya ka chawa article 371G au puina CMM2 MNF party te hian ram himna soilang du mi lawa he tiang ma an lo la hi nationalism keng to party in tingam tur an ni zel donem ni Mizoram Land Acquisition Resettlement and Rehabilitation Act 2016 dan ak nol to po kha atul na nga chuan man the ni ti po a he chiang tu an ni heta MLARR Act 2016 hi 2017 a khan Mizoram man tla ka ni lowe ti in High Court in an nol ma sela thil tu la chuan man kha an rem ti thawani atira tang rengin ramlak tur hi tin zone nei sa ani ti document atang te in a khiat le a August ni sang ni som pariata Mizoram Chief Secretary ne na IF ten ram an momo thu an thena September ni khat sang ni som pariat hian leng puiram nei tu hian CS ne na ram anei thu a thlen nga la ni som ni pani January sang ni som pakua DCI zol in CS ne na lekha athona phei chuan heng ram pani ba khi Aizol district a mun rem chang dang aom lo thu azia khielani August ni a CS in IF ten ram an du thu lekha manga DCI zol a khil khan anu loka mi pakhatina ramma nei thu aron hril nol mai theite kha mantrang eitum te hian uluk tak hian engkim hi atira tang hian an lo ve khiewani lo mo ti hi ngai dan the ani ni som ni pani January sang ni som pako a DCI zol charge la tu in CS ne na lekha thona phei chuan Aizol district a leng puiram ang tlukaram rem hi khoya ma hundang a lo ani atia chu mai ni lovin Aizol district a si parents si phir tlang dung khi atlang a sang berani ati bokani khatiang khan tin zone nei ranin ramlak tur chungchanga po hian ma an lo la ni ZPM sarkar in thil dan alo hriat azir chian nu in MNF in ram khal alo tum dan outright purchase chu a him lo zia ria in len acquisition dan ang thlapa malak tha ati angin malak zui anita a tuna IF teram lak hi a ho tir len lease kalphung ang kalpui tur alo ni ta ani Defense Ministry chuan form om sa mangin rule 7 manga anron deal huna state sarkar chuan rule 7 close A mangin a ho tir theyang outright purchase chungchang hi ngai to chia dangai khop maya Mizoram revenue dana mo len acquisition dana mo outright purchase si om lovani notification mangin chief secretary in munjim te kong lai tur engemo Aizol khopui chunga amo special deuh takati ngai ram jim te poi tok lo china te chon notification mangin an lo ti ve thina ni mai theya amaro chu hetianga ram leilung mun poi mo lu tukle zau tak pek na turata na outright purchase anga an lo indoor char mai hi amak kan tia ZPM sarkar chuan hei him lowanga in March sang ni som pakhat sang ni som ni panga a assembly session a revenue ministerin
right to fair compensation act 2013 aput lua house in a pom tak dan mangin him takin Mizoram mi puite himna le ram himna ngai tua chungin ZPM sarkar khan uluk taka ngai tua chungin ala lon chhota ani ZPM sarkar hi lo piang lo ta se leng puiram le si phi ram chu len a kui son dan po zom mu mal lovin MNF sarkar khan apulungin chatuana tan IF ne na hian alo khal don ti hi anin dordan zong zong a hian achiang ani eng thu nge an soi ti te kan ngai changa press conference te an ko ta a nimina congress pon kong zo te anan hoi hot ta a kan thil ti dan kan chianga an du te han soi phot se i ngak da yang kan tia voina helai mun a hian zoram mi puite ne na thudik kanan puang chuak ta ani dan ang taka IF ne na ram hi ho tir tur alo ni tak awangin leng puile si phi ram hi DCI zol kuta a omta ani tuna hian chulai ram chu khulai ram le khilai ram chu tu kuta nge omta ti chu dan ang takin DCI zol ram la tu tura thune na sarkar na pe kuta aluta ani Mizoram sarkar kuta aluta ti na ni chu IF kuta list a ho tir tur chu kan soi tong khan dan ang takin Ministry of Defense IF chuan Mizoram sarkara aron deal alangai don chau ani asoi ma sa ten an soi oi omwang ringot hian thil hi ani ngot lo tuna kan thil soi te hi kan journalist kan thopui ten in khechiang du'a a supporting documents zirchian induni pon MJA fraternity big tan chuan pek kanin huamani pulal doma kai hoi sarkar mi pui sarkar hi heram leina thila hian akut afai hle a kan chuan kan chief minister pulal doma hi kum som ai rei CM tura kan voucher ani boka he thila hian akut afai ani ti kan ria a kut fai lo anga ngai kan omani chuan lipse kan ngamani kei revenue minister po hian kangama mi pui ku to om kan nia politics in beina ringota he thil hi top lo se ti hi kan du thu samani tu te he nange heram man hi alu ti te tu te nge man tang ei ti te hi mi pui khet chak zom tak ani nge yanga hunin alaron highland nge i be se yang u IF tena leng puile CP ram defense thila an mamo thua hian India sarkar chuan air defense atan amamo le ti phat rol ani lawa amaro chu sarkar kal to tele IF te indor na hi aziak uluk ta kan chiar hian lung a chi ani enga tinge kan ramdan himna Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te MNF ina an soi 14371G te po kan ram himna turatan hian an lo lek lam mi lo le BERF 1873 chuan inner line permit min pe a non tribal ne na ram tiral phalo na te Tin Land Revenue Act 2013 pon Mizo po ni se Mizoram cheng an ni lo chuan Mizoram ram pek a phal lo ani chu tiang khop chuan kan dan te hian min hum hima chu tiang ani la ya an man ro soilar em thin te nam party in ti ten soipo an soingam lo mai hi amak kan tia tin outright purchase anga thuida mai ma an lo la to ti kan an bu te hian alung chiat thlaka apoi ani chu wang chon voina press mi te ma a kan thuron puan so hi azau theyang berin zoram mi pui thean sia sela in pu mona satli ringota politics bola top lo se ti hi kan du danani zoram lalpan mal som ro se kan lo me